Bakhiciti lutswayi eNelson Mandela Bay ngekubambisana neGift of the Givers batawuphakela emanti kulomaspala lomkhulu lokhungetthwe somiso. Baka Cerebors batawuniketa emanti ekunatsa lalinganiselwa encenyeni yesigidzi ngelilang. Kungahle kubekhona kuswelakala kwemanti emavikini lamabili latako. Kuhafu yelinani letakhamuti letiphansi kwamasipala weNelson Mandela Bay. Kepha-ke kunetaba letindiwa kugwema lesimo malanga onke. Kungumanje kunemalitha languhafu wesigidzi lasengetiwe kulomaspala. Desalination and the salt works go hand in hand. So for us, we've invested in a small desalination plant, and if anything, it allows us to sort of demonstrate that desalination is something that is achievable and at a reasonable cost. Inhlangano iGift of the Givers ithi ivule tandla kulabo labafuna kuphosa litshe esivivaneni. As we know, this is one of the biggest disasters the Metro has been facing. So whenever there's the municipality could not do it alone, and that's we appreciate their honesty to say they need outside help. That's when Gift of the Givers has come in. We have started drilling boreholes all over the Metro. Masipala weNelson Mandela Bay sewufake umfutho ekulungiseni timpompi letivutako letingetulu kwemakhulu lasiphohlongo. Timpompi temgwaqo iMataweli kanye neStanford nato titawulungiswa ukuthi titawukhona kuhambisa imalitha labalelwa ku 120 kuya ku 135 yetigidzi temalitha emanti ngelilang ngekwehlukana kusuka eNoitchedach kuya entshonalanga yelomaspala.